KIO KIA Presidentin rampum huapa indoana satzual dona wangin ram mipui zong te in ring renga turin voin February ninga sang hi som ni pahni 61 kachin Independence Day ya asoi ani tin Northern Alliance AA TNLA MNDAA tepon sual sipaiten wai chimit turin KIA nen tang rual turat hutluk na an siam thu voin vek hian an puang ve bok ani tin NUG acting president duwa la sila chuan voin hian NUG meeting a kawa tun aya na sale zuala ma an lak tur thua soibok ani khit hit media pia in ta skula mi thiruang pasari awma ui chau ho chuan an vain PDF mi le sa kan tha te an nia in tin khan ron en ngei ro ti in ti lui na in ruang chuan en lui tira ni thum kalta tang khan kalei gang o kong le kol pui mun sang sanga ui chau ho tha an ni na sa lung oi loin bei pui an ron chua na sa ma se tu na thi te hi mi pui si pai vek nge an ma ni piu so thi ruang te ti fin fia thei anilo ke ni lam riat dan chuan pahni chau mi pui si pai hi thi a report chu kan la dong ani ni zan po kha kalei kho chung mi pui si pai te ne na in be na ania ma se a eng po ni se thei to pin mi pui si pai tan kan ei tur zinga mi ngei kha pek angai pon kan pe khuwa mangai to ani thei to pin tran ilang u heng ruang te hi tu ruang po ni ro se mi pui ten ne na kan chan chuan in tha na hi top wat don ani kalimio ta han le chevel chan chin tun lai takhian kalimi watanga chimlam melnga vela hla taya koni chevela in ka naom deuh renga wangin kongpuya mi veiwa kan film khur hlea taya kunga tanga chimlam na chong khuwa nitlak na lam ha kalei panmuan chonga tanga vui bula le chimlam mual zol thlengin in lum an la luangam lova khothen khata anom kwal nual tia khiat ani kalimi watanga marlam chang el zol muncha khampat kanan zo mun tamu kalna kong pui alaral ti hlea zinvei wak an latlem hle ti khiat ani mun danga tanga kalimi ron lu tu reng military council ten an check na sa thei hlea nimin pia lokatang khan COVID-19 wangin kho chung lu an la khabri bur mai ti khiat ani kalimi watanga ta han kale university kong chawa sipai kong kam duty le sipai motor chuk chawanom deuh renga anrin hlel deuh te chu an cheka phone te lak sakin man an nei nual ti khiat ani mana ta to nimin pia lok thleng khan ta han kholu war pui kholu don vela sipai an duty zeu renga phone check-in an lak sak nuala man an nei nual ti khiat ani bok kumin January thanoi vel khan ta han kholu kol kul le war pui kho in kara bom tum thumatla a thile hliam anom lova chen na ina chenual ti khiat ani akha to khian khoi muna bom thlak nge ti khiat lo hian bom puak ri khiat tura om jing hle ti khiat ani nikum Christmas atang khan ta han le a che vela bom le silai kari khiat tura om jing hle a abik takin tlai lama tanga zan lam le khovar rual vel hian ari deuh ber ta han kho chunga hian zan kar thlak deuh hian silai kari khiat tura om deuh reng ti thei ani Burma sipai nge tatmado ni zan February nili dar kwa atangin zan lai thleng ta han kalimiu chevela silai ri le Laipui ri thum dum chuan tual chung mi te ati thabar hle ti zoram atangin chanchin kan lo hret hei ani zandar riat le chan ve hnulam hret khan Burma sipai hau chu trak pahni khat tlata in phurin kalimiu chimlama man mo takin an tlan liam ti hriat ania kalimiu kolpui bazar chevel le mun ranga po Burma sipai sentari duty te chu akhat tokin muturan om ani zandanga chuan akhat moi tokin
Silai ri hriat tura renga akhat moi to kin bom puak ri aron le zeu thina ni ni zan zet chu zan lai thlengin Silai ri le Laipui ri thom ring tak tak hriat tura kalimi watanga kilometer sompanga vela hla zofa te chen na tui ngau le lepan chhong khu atang po in Laipui ri a hriat thei an ti Silai ri hi zan tin hriat than ania ari hriat lo zan chuan Tahanah val senior ho chu an khua har viau zok ani ome ni zan zet chu Silai ri a chikimin a best home le atenor ri ne na nia wangin mutui lo fe chu an tamang chhun lama po sual sipai lalpa senior general min ong hlayatan vai modia sarkarin sakor thachung chuang somthum pahni lai chu Manipur state le Barmaram inrina tamukhua kaltlangin chhundar sompakhat vela motor ke sompahni nein anron phurlu ta aveng tu sipai te po antam hlea kalimiu tun ma RTC compound chunga anlu puibok ani khriat ol sam turin thunei na pong lak tu sual sipai ho hi Barma sipai kan tile mai thin boka ani na taka chuan military council kan ti thin state administrative council sarkar sipai te anni anma ni tak phei chuan tat mado anin tia chu Burmese kol tunga armed force sipai ti na ani tat mado hi military armed force ania wangin Myanmar Ministry of Defense nuaya aoma Army Navy Air Force kan ti angchi Khomwal sipai long sipai le thona sipai te pa ka Police Force Border Guard Force le tuipui kam veng him tu Coastal Guard Force te po Ministry of Defense nuaya aom ani People's Militia Group po adin vea tunlaya kan khielar piu so thi pol angkha ni deuh ber mai sipai mun pui ber chu an kho pui thar ni pi doa aoma mak teu mai chu ral thuam keng pol how tu ber hi defense minister ni om tak ania Barma rama chuan sipai how tu ber command in chief of defense service hi athu ber ani defense minister hi command in chief hian aruat zok tlat mai ani tin police how tu ber po chu commander in chief in aruat boka sipai officer lian tak tak ten police chief na anron chel ta thina police lam enkol tu home minister po CNC in aruat thau ania wangin defense minister le home minister chu sipai laltat mado how tu ber senior general min ong hlai vek anita ani chu chau alani lova president ni chak na khri thalo hi athua ka alu laklo awangin nikum February ni khat khan mi pui thlantlin ruai tu te man khomin sipai chak na mangin thunei na ain pechopa caretaker sarkar dinin prime minister ni na chel boka thunei na chil Natna vei mek ani state emergency puangin thunei na pum mom meka sangni somni pathum kum August tha a PR system manga in thlan pui buat sai atuma eng tin emo president ni theidan ngot hia zong ani tat madoti a anin kau na hi in do pui panhi na wang lai sangka zakwa somli panhi kuma kol hawin an hampa father of the nation tia an chhal hial general Aung sanan British le Japan sarkar laka zalen nas ulnana din ani Burma Independent Army BIA TR khiat larania General Aung San hi Myanmar democracy icon state councillor do Aung San Suu Kyi pa ani BIA chu hun lai militia dang British Burma sipai tang tenen fin khomin independent mu nuwa phei chuan Burma stamat do Burma sipai TR khiat anni ta a hun laia General Aung San a hruai sipai pol chu ramle namtana din ania wangin tlang min ham sang te poin an ngai na in co-founder of Myanmar Independence Sual chuak tu te anni zo fatlang wal chuan om tak tak po tamat doa sipai tangin officer chuan om tak tak anni hlom chung hun lai chuan tat mado chu founder of the nation a anin ngaya Myanmar ram chan him tu ni in an ngaya ni
independent an hmu hnuwa tat mado chu changtlung takin a om chho zela amai ro chu thu nei na chil sipai lal general ni uina chuan sangkha zakwa somruk pahni khan sipai chakna mangin mipui than PMU nuwa sarkar chu pai thla in tun thlengin civil war kum tam tak ama chhon ta zela Khawvel tual chung in dona o rei berram alo ni ta ani tlang mi hnam sang sang tenen anin do deuh renga chu tiang ethnic hnam sang sang le helpol te chuan mani puala in lak thana in rel bol tumin tat mado te chu an dauron ta a tun laya tat mado sipai te hi ideology manga thuak suk sak to te an ni tat mado sipai te hi mani a chia le thasiat na po nei to lo an pu te du dan ang anga khosa ransa ang an ni to tat mado chungchang chu soizo sen ani lo independent nu lama voi thum meu sipai chak na mangin ram thu nei na an chu sak to a mi pui van tlang ma son na an ngai tha sipai officer lian le lal na le thu nei na nei te chu hausaton to din muna an ding me ka junior officer le sipai naran te chu an ret hei em ani an how tu te chu ram chung rampon sumdong te nen tang rualin sum hu na turani chuan an nun rong hle thin ani